Oke, selamat siang teman-teman. Kali ini kita mau mukbang lagi. Di sini ada Ikan lele. mantap. Ini ikan lele goreng, guys. Ini Sambal sambal terasi. terasi mantul. Ada Mentimun. ini nih daun kemangi. Iya, mantap. Ada jantung pisang nih, nggak ketinggalan. Tadi, Je. Kacang buncis. Mantap. Ini daun poh-pohan. Ini daun poh-pohan, guys. Oke. Berdoa dulu, Je. Oke, teman-teman. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Mantap. Oke, dikucur dulu, Je. Oke. Guys, di sini kita kasih kuah dulu, guys. Nah, itu. Ya. Kuah dulu. Oke, kita langsung icip-icip dulu, guys. Kita tes ini deh, daun poh-pohan, guys. Katanya sih enak, guys. Kita juga baru nyoba nih. Cocol sambal terasi. Aduh, mantul. Enak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak ininya, boh. Asam aja. Asam-asam gitu, Oke. Sambal terasinya kita turunin aja nih. Susah, guys. Mantap ikan lelenya, Je. Copot kepalanya. Kevio, guys. Enak nih. Untung cuacanya panas ya, bos. Urutan kamari-kamari, Ripuh. Ripuh kamari mah hujan, Sambal terasinya mantap. Level 2, guys. Nomor 1 level. Potongnya rangu. Dikucur nasinya putih. Udah ada telurnya, guys. Copot lah. Ya. Daun poh-pohan, Je. Mantap.
Kalau di sini namanya daun popohan, teman-teman. Kalau di daerah kalian tahu apa ya? Telurnya masih kecil. Lanjut bos. Gas ya. Nah, mantap sama sambal terasin aja. Endol ya pokoknya makanya. Angin guys, mantul. Gimana ya? Kita hajar jantung pisangnya. Aduh. Enggak. Enak guys. Caranya bisa. Jantung pisang ya. Lanjut bos. Kandangnya masih ada nih. Hajar.
Mantap ya. Mantap. Serang-serang ya. Minum dulu guys. Udah seret. Mantul lah. Beres ya. Tutup. Oke teman-teman, mukbang kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Bye bye.